tadında nüdle giderdi. Doğu ne çökün kuple dulçkına edin. Asахана Марина сёдер, ардаса салякын үләнә, энелы салякта аясарый, иренің күкін дөйюна. Nüdence sahne nüdle, sence bir çay olü, sadaka yürece dolu, sence bir çay olü, sadaka yürece dolu. Teregene kıvıt manına, orınan utegene çinerege, onçta kever manına. Nüde, 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 nüdence çay olе, sadaka yürece dolu, hola gazırdan yovasan, hoy şarın sanedena, barıladı biçesen biçegene, bayırlat nüdre umşena, nüdle nüdle, nüdle nüdle, nüdence sehe nüdle, sancılı bir çay olе, sadaka yürece dolu. Эта песня Улан Барбайн Лиджины, знаменитая нашей калмыцкой первой пивуньи, в 56 году на центральном телевидении, когда она спела эту песню, пропустили это, значит, и Халимгут поняли, что идет ослабление, и с 56 года Халимгут Ибраим Казахстан нүйнәйінге биян белдет, зәрімсін нешкі мөңктен, нешкі жүріктен түрілет қарсым ол жына. Мені Хадмецкім 56 году көгін қойыранда құлат, черный яргидік селяндирет, только одна вот Попова Мария Гегат Манауга приняла, это он уже а вот түрілет қарсым ол жына. А так Халимгут с конца 56-57 года, в 58 году уже массово, Халима Казахстан эрга дирләйді. Қағдан еуджоқла, мадын неге, ну да, есын икі поездар еуджосын беші, поезд жоқсат, мадын Халимгут соғарғарад, дулдат, билдат, битегат, билхі домбыр соққыла, билған билді, нәмті, дылата нәмті күйкін. Дала мөңгі цуғылад, күршірділәді, нөкәрләд. А мен еді көвім Саша кеғат, он бөк бәрілдәд, мені Федя братиш, бөк бәрілдәд, басы дала мөңгі тайырділәйді. Тегет байыртағар, станцы болғынды нәр кеғат, байыртағар мадын Астрахань балықсын дирет, дәкад уже газыр-газырарын, битегет бақыт соқыр баруына газырды, эке чықтаған ерләп.